Mais maintenant bien être à Kenya parce que bien émission spéciale de où émission spéciale là bête ko barake. Salam alaikum. Salam alaikum. Traoré. Demaya. Alhamdulillah. Aywa faida kan kuna jona. Alhamdulillah. Ami ala tanuka ala barkada. Tosobe. Baru nyo ode biye gomya ke be nyama ka blala ni mo jira faida la wati masulu mawla. Inshallah wa mekilame. Ko tigi kubari asige ablaro na ambe tega ta o dakile lela. Faida da master president bado be meklanda dola ngata. Alhamdulillah be jene baru ko tigi kubari ku mamun be ta ki ko kun ka ku ka bodoni. Baru ko o tigla ma ki kere furana dola yo furana forma. Baru mu kera ka furani ke ka teme o do godo atila ma ka o do ta ka telefon fura yani ke binje ni o e no o e kalo e una bo ko nyefo inyana tsatsa ni ala kira sona ma baru ne wuri bari de yoro furana forma do ni tsatsa telefon mo kala le bi bulu ka tega ka ma tega ininga le pele ma ke from to o do ni tsatsa ibo ka telefon fura ni kala ala kira sona yani le ka bi imana mu ni wala baru onalla kalibo baru ni antemana kapo oyorola mamu be kapo chenkono edeko ko jabeti ko franke ala naimya kelame jabeti do fundimi do konna bana kalite mena ore nasrati au maatama de bana kalite be do mon kono o kelame gi pareka deso ame pa $10 baru adama de mama unye pete pare Ilamau ku dijau ka shebo ni ka daji me shebo ni ka daji ka jigi ka sesen usbe ya sesen de la ko do ni ka ji la tu ala tro tu joje ver wuti te ka ni kile mi ala ibe dido de kala de ka bla ku joje ver wuti fa ika ji mi ver wuti fa ika ji baru ko ni ku bani wallahi ali ni kile maga tam ba ke kite ka na dim pana ni ko la ko na pana ya so ko ni ni ke baru abe pana ni ta ka bi ko no dimu kadiye fana ala ko dima baru ni ka kene de Allah so mo mun de be ko ishi bi sa mbambo wal ishi de bi sa bishi gbo ibi no kana sune wuyo klasa pe baru no utila ma fana ni ke ta tuba mi trapata ni de do sune ke ko ni atila ma abada ke kala abela de trapata de ka ata ke o na ka jabiye baru ni mo mun tera ka i wata dun na kan ke ya ke ko Allah taala ka barka to ala atila ma be la kele ko baru ni ke ka ko adama de yungu ka hakki to ngo adama de yera langare bi farde la baru na fura mal langare bi farla ikiri tige fura o e fari saraka ti uchenga bi farla o be era farla dabali ti uchenga bo i farla o be era farla ne de kongone mauma bitu ake ani kalo ko shi kile ka ti ko ji kuna ka i farla sude kala ti kuna shi kile baru ne de ya ko jema yana Allah taala ka ko baru wallahi in kala na Allah jomo joni ba ke shi ika sirti ko bifa baru apa muna mau ma de be kibe o de ke baru kabale di fon ko min no be aba ta ka pu itu baru mau ma de be kibo ke to ba kibu ka boka ji tu ma de ka ta ba ti e mena pe ka ta so e ba ji de mena ka baru ko ni ku ba de ti ala ma de ati ko ban de do mana baru ne ake be ta ga ni ti ma ma ku ka o ba pe to ala baru ne ti de la ka pe do fo au ngena a se ka ke ma ko be ka am na ne ni ma de ko me baru o be ke chu di ni o be fo chu di ne ti ko au ma ngon wari ti ko ni ko a war to wara o a chara o ne be ma ke be ma na tinta ni posi ko na ta so imam nya la kella be ma mo be ma ke o be ke chu di ni wara ko ko do ni ko chede aji mo so de aji mo wari ka changa to ma ka to kon kan to ma kana giringa aplik yani ka a ko sinla ta ce da e mi ake ba ko au mani da nayi wata duro a cikin mani bismillah sauta biba ala katiba ne kasa baru belma ke belma ku Jesus ku akara Jesus ku kuna tsiri kama baru ali anna akara famata de kuno hukum dika baru kun digi kuri ba de ne de iman yiki jo ka fo bismillah kuma so go wi yes de sama kama kuni sama nana wa sama nana sama tuna ku sama kura ne kwala ne ba kira e po shi yasa ba iki apo baru ne tiri na ko mu atama tunga hakki to ala ma de be ni be ka su ya ke ku de ma